Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Ja sam odlučila da uradim ovaj DNA test. Vidjela sam da su mnogi youtuberi radili i bilo mi je baš interesantno i onda sam mislila haj naručit ću ja sebi da ja uradim ovo pa da saznam odakle sam. Mislim, ne znam koliko je to istina, koliko nije, ali vrijedi probati. Ako ništa, onda iz neke zabave. Pa ukoliko vas zanimaju moji rezultati, ostanite uz moj kanal. Sad ste upravo pogledali kako sam ja to uradila i kako je to išlo. To se uradilo, prvo smo morali da uradimo test, u stvari ja sam naručila sebi i muž, mi smo to skupa radili. Uradili smo test i onda se pošalje, to ide za Ameriku i onda se čeka između 6 do 8 sedmica. I dobila sam te rezultate pa da otvorimo, da vidimo ko sam, šta sam, odakle sam. Sada, evo ulazim. Ovdje piše, Elma, jesi li spremna da saznaš odakle si? Pa jesam. Elma, ti si 90,5% sa Balkana. Jao, ko bi to rekao? Ko bi rekao? Vidi ovo, sad. 5,3 Skandinavija. Pa znala sam ja da imam te skandinavske gene u sebi. 4,2 Baltiska, to je tamo sigurno Bjelorusija, Rusija. Vidite to. Sad ću da pritisnem ovdje da vidim baš kako šta je ovo. Znači, ja sam Evropljanka 100%, za svi oni koji smo u srednjoj školi zezali da sam iz Kine, pošto imam kose oči. Očigledno da nisam 100% Evropanka. Znači, iz istoka 97%, to je Balkan i Baltiska, to je tamo Bjelorusija, Litauen i tako to. I onda sam iz Skandinavije. Ja sam uvijek govorila da sam ja prava, ona Šveđanka. Nisam ni Norvežanka, ni iz Danske, nego ona čista Šveđanka. Sigurno sam iz Štokova, samo što ne znam. I onda kad ovdje idete, možete da pogledate, malo približite odakle ste. I ovo gdje vam je najviše ljubičasto odakle ste, znači meni je iz Bosne, tako da sam ja naravno iz Bosne. I onda vam ovdje pišu malo ti opisi, kako šta gdje. I ono što je interesantno, možete da nađete familiju. Znači idete na ovaj DNA koga je ona mačo i meni se ovdje pojavio jedan lik koji je iz Njemačke i tako da moj DNA i njegov DNA onaj kao mačaju, tako da smo mi kao neki rođaci malo daljni. I ovdje ima i što nas ima. Ovdje možete da pronađete familiju uglavnom. I onda možete ići ovdje. I sad ovdje vam opširno malo. Tokom snimanja mi je se ugasla kamera, ali to nema nikakve veze zato što smo bili stigli do samog kraja. Saznali smo odakle sam ja. Sad koliko je ovaj test istinit ja zaista ne znam. Bilo mi je drago da ga uradim for fun samo i da saznam i što je najbolje. Nagovorila sam i muža da ga uradi. Tako da eto.
Ovaj video nije sponzorisan, ovo smo sami platili, sami naručili, tako da znate. Ja ne znam koliko je ovo istinito i kao što sam rekla, uradila sam ovo samo for fun. Nadam se da vam se svidjela ova vrsta videa. Dajte mi jedan like, komentar, šta vi mislite o ovakvim testovima i do nekog drugog druženja. Ćao!